Ukoliko ste ljubitelj gljiva kao što je to moj suprug, onda je ovo savršen recept za vas. Ostanite sa mnom i pogledajte kako je on to pripremio gljive na svoj način. Najbolji način za pripremu ovih gljiva je na šporetu na drva. Naložite laganu vatru i negdje sa strane, malo sa maramicom kuhinskom, nauljite pleh na koji ćete poredati ove gljive i pustiti da se lagano peku. Očistite ih zato što se gljive ne peru, pa ih lagano obrišite, uklonite neke eventualne nečistoće i poredajte po vrućem plehu. Ovo je način na koji su se prije pekle gljive koje su se pronalazile u prirodi i to je stvarno jedan poseban okus, posebna aroma koja će vas zadiviti ukoliko volite da jedete gljive. Nisu vam potrebni nikakvi začini, nikakvi dodaci, bitno je samo malo ulja i kada su one već pri kraju, malo ih posolite i uživate u okusu ovih gljiva. Nadam se da će vam se svidjeti ukoliko se odlučite da ih probate. Mnogima će ovo sada da izazove neku nostalgiju prema nekadašnjem načinu života, ali ove gljive također možete pripremiti na tavi. Neće biti toliko ukusne kao na ovako plehu na koji se grije na drva, ali šta je tu je, vremena se mijenjaju i moramo se prilagoditi. Inače, ovdje se radi o gljivama koje imaju različite nazive u različitim mjestima. Izgledaju kao šampinjoni. U nekim mjestima je zovu rudnjača, negdje klobuk, negdje pečurka, a kod nas se to zove tornjača. Ova gljiva je inače vrlo ukusna i ima neku posebnu aromu, naročito ako se spremi na ovaj tradicionalni starinski način. Na laganoj vatri ove gljive smo pekli nekih 10 minuta sa jedne strane. Pomalo ih pridignete i provjerite da li je sa donje strane onako lijepa boja zapečena. Ove gljive dok se peku lagano ispuštaju svoj sok i onako pomalo cvrče. Treba da ispuste tu tekućinu i onda će da se malo smanje, tako da se nadam da imate malo veću količinu da uživate u ovoj deliciji. Kada su gljive ispustile sav svoj sok, vrijeme je da ih posolite tako da bi one upile tu sol kako treba. Vjerujem da će ovi prizori mnoge da vrate u djetinjstvo, a i miris koji se širi ovom kuhinjom je nešto stvarno što budi davne uspomene. Vjerujem da će svi ljubitelji gljiva znati o čemu se ovdje radi, jer stvarno bi bila šteta ovakve gljive narušiti njihove okuse dodavajući, na primjer, luk ili bilo kakve dodatne začine. Mi smo danas napravili jedan obilazak kroz prirodu, pronašli smo veću količinu ovih gljiva i to je samo bilo zadovoljstvo. A još veće zadovoljstvo je bilo vidjeti neku dragost kada je suprug pripremao sebi ove gljive na način na koji ih najviše voli. Priču o ovim gljivama i o našem izletu možete pogledati na našem kanalu.
proizvodnja voća i povrća. Link ću vam ostaviti u opisu ovog videa i u prozoru na kraju videa. Ukoliko vas je ovaj video zaintrigirao, nadam se da ćete se odvažiti, izići malo u prirodu i probati pronaći gljive poput ovih. Ovaj starinski način pripreme gljiva je sve što vam treba da uživate u predivnom okusu ovih gljiva koje su kod nas poznate pod nazivom bijela pečurka ili tornjača. Nadam se da vam se svidio video pripreme ovih gljiva na naš način, iako ništa da je vama probudio neke lijepe stare uspomene.